Ljudi moji, jedna od najzanimljivijih kategorija na ovogodišnjem državnom prvenstvu. Dosta dobrih borbi, jako lepih za gledanje, kvalitetnih sportista i nekoliko bivših šampiona koji su se vratili u sport posle 6 i više godina. Prva borba zanimljiva, Miloš Bezbradica, koji je jako agresivan i brz obarač, ulazi u pres, radi toprolo, radi huk, veoma eksplozivno. Ova borba s desne strane što ste gledali je upravo taj bivši takmičar Ljuba Grubešić, a ovog sad momka što vidite u crvenoj majici, isto bivši takmičar i šampion Jovan Tepić. Ljuba je bio šampion do 100 kg, a Jovan Tepić do 90. Ovdje dobijam slabijeg i manje iskusnog takmičara. Ovdje je Jovan Tepić i Ljuba Grubešić rade meč, pobeđuje Ljuba. Dva takmičara iz Beograda, poznaju se od ranije, isto su nekoliko godina u sportu. Sad jedan mladi takmičar iz kluba Armada iz Rumenke, to je novi klub koji je ove godine priključen. Jovan Tepić protiv momka kojeg ne poznajem, dobija ga lako, nije neko iznenađenje. Željko Gordić, njegova prva pobjeda u ovoj kategoriji. Inače, Željko je sudija već dugo godina u Srbiji, a također i takmičar. Nikola Krća, isto se nije takmičio, bar ja da znam, 2 ili 3 godine. Sad se vratio protiv, ja mislim i klubskog kolege, bili su isto u klubu Garda nekad. I pobeđuje momak u plavoj majici iz kluba Beograd, pobednik. Sad, ovdje učenik protiv učitelja. Ovdje mi je jako iskusno i brzo uleteo u pres Miloš, ali sam ga zaustavio i napravio faul. Drugi meč identičan, veoma eksplozivan ulaz u pres, zadržavam ga, vraćam nazad i pobeđujem. Sad, jedan od jako iskusnih takmičara, ali nije se dugo takmičio, kao što sam rekao, Ljuba Grubešić protiv veoma kvalitetnog mladog takmičara Lazara Vučkovića, koji je i na kraju došao do drugog mesta u seniorima i bio je baš kvalitetan do samog kraja. Pobeđuje ovdje Lazar, ali sa bukama. Ovdje sad vidimo Željka Gordića protiv momka iz Beograda. Isto dobra borba, jako kvalitetna. Zadržava ga ovdje pri kraju, ali Gordić iskusno završava ovaj meč. Jovan Tepić protiv momka iz Armade dobija vrlo lako. Gordić protiv Grubešića, ovo je meč koji se nekada ranije viđao, pa se nije dugo godina viđao, evo sad ipak pobjeda iskusnijeg Gordića. Bezbradica vrlo eksplozivno dolazi do pobjede protiv Jovana Tepića, ali je bio faul, ponavlja se meč i u strepu izuzetno laka dominacija i pobjeda. Također u drugom meču posle faula i pokazuje kvalitet. Ovaj meč je bio jedan možda od zanimljivijih na prvenstvu. Prvo strep i onda u strepu, kočnica. Pokušao sam da ga završim, eksplozivno nisam uspeo. Od povrede koju ima već dugo godina, vučem i ne mogu da zalečim, a ove godine je bila onako na vrhuncu posle meča sa Čehom, ali da ne dužim. Pokušavam ovdje da ga završim nekim jakim dregom, side pressom, ali bez kapinga, neuspešno. Low hand, drži jak back press, kočnica, nije dao centar, opet vraća, napada mi pronaciju, ne mogu da ga kapingujem, počinjem očajnički da se smejem u nekom momentu. Pazite, ovaj meč koji traje već 40 i više sekundi,
izuzetno se umara ovde, ja sam imao snage za još toliko, ali nisam uspeo da ga kapingujem, nisam uspeo da ubacim unutra pres, shoulder press, side press, ništa, bukvalno sam imao snage samo da držim i to je to. Tako da je jako kvalitetan i perspektivan takmičar. I ovde brza pobeda za Bezbradicu, veoma eksplozivno, isto jedan potencijal. Ovde se ponavlja meč, Bezbradica kreće ovde vrlo nepredvidivo, malo sam se zeznuo, trebao sam da idem i ja gore, međutim odlučio sam da idem malo niže i on je to iskoristio, pročitao me i dobio. Sad Bezbradica eksplozivno završava Lazara, ali Lazar je umoran od prethodnog meča sa mnom i ovde ga dobija ponovo. Tako da tu se završila kategorija desnom rukom, sad leva ruka. Kategoriju pojačava svetski šampion Branislav Jakšić, koji je ušao u kategoriju, eto, čisto samo malo da pojača i da proba s mlađim momcima i veliki respekt za njega. Ovde vidimo dva momka, isto dobra borba. Radi se o momcima koji nisu do sad bili na takmičenju, možda zadnje 2 godine ili 3 godine. Ih ja barem viđam u ovoj kategoriji. Sad, Bezbradica protiv Željka Gordića i veoma lako ga dobio, bez neke muke. Ovde sam ja protiv manje iskusnog momka iz kluba Armada, dobijam ga lako, takođe Gordić isto. Mada momak je visok, ima visoku nadlakticu i pomalo liči na Laletina u mlađim danima. Sada Jakšić protiv ovog mlađeg momka, kome nisam zapamtio ime. Jakšić ima izuzetno dobar rise, ima dobar back press statiku takođe u centru, ali po mom mišljenju nema taj agresivni movement na startu koji bi trebao da koristi i koji mu ja mislim jako lepo išao, jako dobro došao. Stane sa strane, sačeka komandu i onda uhvati u taj neki ugao side pressa sa nekim kontrolisanim Kings move-om, ali ne ide ispod stola, nego ostaje na vrhu, što je dobro. Čeka ovde i pokušava da uvuče onako lakat niže, da ukapinguje i podigne visinu i na taj način pronira i završava meč. Identično i drugi meč je radio. Evo ovde takmičar iz Beograda koji pobeđuje vrlo lako. Sad opet učenik protiv učitelja. Ovde je jako iskusno radio, išao visoko, top, ja sam išao isto. Kočnica je bila negde high hook, što sam i očekivao da će proći i prošlo je. Sad, u drugom meču ćete vidjeti. Željko Gordić ovde dobija vrlo lako ovog momka. Takođe ovde i Bezbradica lako dobija gospodina. Ovde protiv momka iz kluba Beograd dobijam vrlo lako kontrolisanu strepu. Bezbradica Gordić, Bezbradica uzima kontrolu, isto jako lako dovršava. Mislim da će ovaj meč vrlo lagano dobiti, da, tako je ovaj meč bio isto lagan za njega. Sad, finalni meč za zlatnu medalju. Krećemo visoko, pa jedan faul, pa running faul za mene. I 2 faula za Bezbradicu. I to je to, ljudi moji. Nadam se da ste uživali.